Demokratska, komunist. I očin pokojnog Šime, tu točku 10. Koje znam na žena je... Dosta je nacionalizma, komunjara ovdje. Dosta Ivanovića, Josipovića, Mesića i Vaca. Neradnika, dosta neradnika. Evo vam u Saboru. Ovi u Savskoj su neradnici. Dosta mi je to. Primajte se u hodne. Ovo je prežili predobro i opljačkali su sve što je ratno. Pa niste krivi ovdje na Savču, nego ovdje Savču. A za kada su oni borili? Za kada su oni borili? Za svoje penzije ništa? Čak niti ne zna za kada se borili. Ne zna ni za kada se borili. Želite li Hrvatsku narodnu dobro da bi išli u Sabor? Pa gdje? Ko je u Saboru? I oni išli u Sabor. Oni traže pa ne pusti. A nemaju kaj govoriti? Su dio pa su istirali Sabor. Ne, nego se Glogoški pokupili na tim. Da pričam. Bez dozvole, znači ne poštiva pravila, nego bez dozvole tam napravi sebi šator, onda možemo svi koji imamo nepravdu isto napraviti šator. Bilo bi pametno da napravite. Šator pred pravo suđe, sebi napravite jedan šatorčić, to je za vas. Pa ne hoćete to da Hrvatska bude u jednom cirkusu. Pa ne može jedna skupina, pogotovo koja je jako dobro plaćena, imati privilegiju da bez dozvole, ajde piši. Mislim nećemo da će pitanje glasiti ko stoji izvan toga svega, ko to sve plaća. Zašto ste zamoljeni ispred ovoga? Pa organizator s obzirom na tendenciju u zadnje vrijeme, znači ne želi izlaziti u javnost pošto dobivaju razne pritisne. Dakle, organizator je tu, ali organizator neće javno. Dakle, fizički je prisutan, ali neće... Organizator je fizički prisutan, ali je zamolili su našu udrugu da u njihovo ime se obratili. Iz razloga što prijeti smrću. Da, to su konstantne prijeti smrću, vrijeđanje. Mislim, općenito, najgore što mediji općenito kompliciraju taj strah. Ako ćete vi vidjeti medije, vidite samo jednu stranu tim medijima. Znači, ova strana, koju možemo nazvati stranu tolerancije, nije prisutna u medijima. Dok s druge strane šatoraši dobivaju konstantan prostor u medijima da šire svoje ideje. To je pozivanje na neko nacionalno jedinstvo. Mi smo imali nacionalno jedinstvo 90. Šta je došlo do tog nacionalnog jedinstva? 30.000 mrtvih, 100.000 raseljenih, a nakon toga je, ajmo nazvati, kapitalistička klasa uništila i opljačkala ovu zemlju. Zašto ti, takozvani šatoraši,
nisu išli pa nisu šator postavili kod Agrokora Todorića, zašto nisu postavili ispred središnjice HDZ-a? O kakvom nacionalnom jedinstvu se može govoriti? Nacionalno jedinstvo jednog Todorića, Tedeskija ili nas ovdje okupljenih zato što idemo pod nazivni Hrvati. Ništa neće biti od nacionalnog jedinstva nego raznih sranja i ubijanja. Znači jedino kako jedinstvo može biti jedinstvo, to je klasno jedinstvo. Sigurno nisto svi isto položaj. Žalostno je da mediji stalno daju prostor samo jednoj strani. Ovdje ima branitelja isto, ali ti branitelji sigurno ne mogu doći u medije. Zašto? Da, organizator je najavio da će se uputiti. Vi ste samo. Bilo bi lijepo da ste se vi priključili. Stražni Menović, predsjednik Udruge slobodnih aktivista, zamoljen od strane aktivista pokreta da u njihovo ime kaže nešto. U ime organizacije. U ime organizacije. Hoće li ovo biti medij? Naravno da će biti medij. Znači, aktivisti pokreta kažu zašto se njih proglašava militantnim. Ako se militanti oni što paradiraju u vojnim uniformama u Savsku 66. Izjave, tako da ono još niko nije krenio do no, da mi sad podignemo šator da vidite. Ulica je mjesto gdje se stvara zadovoljstvo, gdje se kaže zadovoljstvo i jer već je stav nekakva institucija koja dolazi iz razne organizacije koje traže mišljenje i stavove kao branitelj. A ja sam kao branitelj, jer sam sad Hrvatske vojske, a ja nisam tas, kako mi ne znači, da ne predstavljaju ništa. Sve jednu malu grupaciju, a veliku populaciju branitelja i ostali su na nemilosti i milosti koje vlasti, bilo koje vlasti. Ne znam pa ovaj stvari zove. Oni su isti koji se ustava i stavljaju. Oni da kao da protestiraju protiv nije obećano, nije ispunjeno, nije pravo. Ne pravo da koja prava traže na račune pozivanja neke druge stranke ili grupacije. Ma da, i oni pričaju. I baš zbog toga mi smo tu nezadovoljstva i sada prema vladi koja ne više poduzima, koja dopušta puštanje korijena. Nije specijalno u startu trebala artikulirati točno njihove zahtjeve da možemo ispuniti i oni ispunjeni, a ne da naglači i da mi ostali pravi braniteljima, istinskim borcima za slobodu i dostojanstvo svakog čovjeka u ovoj zemlji. Došli smo izraziti ogorčenje protiv manje grupice izmanipuliranih, a dijelom i kriminalnih takozvanih branitelja. Oni ne predstavljaju braniteljsku populaciju. Ljudi dragi, u ovoj zemlji u prošloj godini otišlo je 21.000 mladih. Oni su bili sretni jer su uspjeli pobjeti. A šta je s onima koji nisu? Dok vi kopate po kontejnerima, dok gladujete, dok se tvrtke rasprodaju, dobrim dijelom, zaslugom HDZ-a koji je osuđen kao zločinačka organizacija, nepravomoćno, istina i Bog, jer su se žalili, ali su zločinačka organizacija. Dok su se branitelji borili, gubili udove, oni su trgovali njihovom krvlju. Danas manipuliraju njihovom sviješću, njihovom bolešću, trguju ostacima organa koje nisu uspjeli izgubiti. Pogledajte, recimo na primjer, prošle godine
godine, do kraja nove godine, Vukovar nije imao pučku kuhinju. Da li se je braniteljska populacija digla protiv toga? Da li su ista poduzeli za dobrobit radnog naroda? Ponavljam, dok ste vi ginuli, ljudi dragi, HDZ se je bogatio. Računala sam, Klem je priznao pronevjeru 3,2 miliona kuna. Pazite, priznao, a to je heroj kojem se vi klanjate. Ova mala grupica ljudi, to nisu branitelji. Branitelji su ovdje. Svi mi koji branimo dostojanstvo običnog čovjeka. Dosta je krvnih zrnaca, dosta je manipulacije ljudima i sviješću. Što želite? Želite nove registre? Kad nešto kaže se ovako, komunjaro, četnička kurvo, zaklaćemo te. To su branitelji u Savskoj 66. Jele, jesi gledala film Ovdje imamo vojnika, hrvatskog vojnika, 11 godina hrvatski vojnik, 4 godina na frontu. Ovdje je, nije tamo, nije se borio za kriminalce, nije se borio za HDZ, nego za sve ljude. Koliki smo ostali bez igdje ičega, dok ste vi ratovali, oni su krali i pljačkali. Klem, 3,2 miliona kuna koje je priznao. Što želite? Želite registre jugokomunjara, homoseksualaca, što? Nove logore, ubijanja, zatvornice se dignite, pozivamo branitelje da se bore s nama protiv pljačke, protiv uništavanja našeg Jadrana, protiv toga da nam djeca moraju bježati. 21.000 u pola godine je pobjegla. Oni su sretnici, a mi, šta smo mi? Mi bi se tukli tu zbog krvnih zrnaca. Jebala vas krvna zrnca. Svi smo gladni. Nemamo kruha, nemamo leba. Jebala vas krvna zrnca. Nacionalizam ubija. Jel za to se zalažete? Za to? Da vam pokažem nešto. Ovo je, vidite, šećer iz kafića. Kad sam jako gladna, onda progutam ovaj jedan šećer da se ne bi onesvijestila. Koliko takvih ima u ovoj zemlji? Koliko? Marije Pakoštane, koja je otvorila Antu Gotovinu, generala. Odite tamo, pa vidite kako živi. Šapanović, bile na sudu se treba. Kaj? Odite kod tete Marije, mi oče pokojna Šime, u Dubrovačku 10. Koliko je puta pretučen dok su bili progon Ante i Markača i nas, svih hrvatskih branitelja. Odite da vidite, od načelnika općine Pakoštane i rodbine, kako je pretučeno i ja. I još, bez obzira na stranke i partije. Odite, evo, odite. Pravi branitelji su danas poniženi, ali ne, satoraši se u stvari ne bore za prave branitelje, bore se za sebe, za svoje guzice, da ne odgovaraju za pronevjeru i pljačku ove zemlje. Gledajte ovako, traže bolnicu samo za sebe, za svoja prava. Što je sa civilnim pravima? Što je sa civilnim invalidima? Oni koji nemaju noge, a nisu stradali u ratu, njih manje boli, njima ne treba. Prošle godine, eto, igrom slučaja u jednoj sam organizaciji koja se bavi i humanitarnim pitanjima. Žena, majka iz Vukovara, dijete 5 godina, moždani udar, teško hoda. U Vukovaru nema pučke kuhinje, molila nas je i plakala da je pošaljemo paket juha. Juha, ljudi dragi, oni tamo zderu ko stoka, za čiji račun? Ko plaća struju? Ko plaća ono što zderu? Pozvala bih, ako ima među nama koji branitelj, da i on izrazi svoj stav. Evo, izvoli. 17.8.1991. Mogu sam nas iz općine Novske, nas 9, i odbilo Jugoslavijsku narodnu armiju, dobili smo vozili, bili smo
bili smo stvarni, znači, srži Hrvatske. Marijana Mirc, ja sam jedna od onih za čiju se adresu zna. Jučer sam dobila 30 prijetnji. Komplimenata, znam da izgledam jadno, ali Bože moji ljudi, da ste vi toliko gladni koliko ja i većina ovog naroda i vi bi izgledali jadno. Ja nemam 10 kuna za otići doktoru, nemam. Još i sad imam račun iz bolnice gdje sam završila nakon što me je ruknuo časni HDZ-ovac. Da li se vi borite za zločinačku? Istina i Bog, presuda nije pravomoćna. Nije pravomoćna, jel su se žalili? U ovoj zemlji vi, ako ste pošten čovjek, morate dokazivati da ste pošten. A lopovi kradu, nema traga novcu, da bome da nema. Čak i oni koji priznaju nisu u zatvoru. Eto vam klema, kjukius klema. 3,2 miliona kuna. Da živim 40 godina i da imam svaki mjesec 5.000 kuna, to ne bi potrošilo. Ljudi, kolike obitelji bi od toga mogle živjeti. A vi idete za njim. Ja ne vjerujem da su svi ljudi tamo isti takvi. Ja vjerujem da su izmanipulirani su. Nekad su trgovali njihovom krvlju da bi pljačkali tvornice, da bi im poslije uzimali stanove jer nemaju čime otplaćivati kredite. Ljudi, saberite se, pozivamo branitelje da nam se pridruže, da se zajednički borimo za naše lijepo plavo more, da se borimo za ono malo što je ostalo i da bagru spremimo tamo gdje joj je mjesto, u zatvor, a ako nema mjesta, može i na ove bandere. Ja sam bar mala, kako vam ja mogu smetati? Pa joj, kako vam